Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадин ба канали мо. Соат 3 шуд баъд ман влога сар кардам, барои он ки саҳар меҳмон доштам. Ман сер меҳмон будам, меҳмонои калон омадаги ҳастанд. гӯем хонада ҳавояда апет тайёр карда додаму ва ҳозир хоб ҳастанд. бинен берун 35 дараҷа гарм, беҳад ҳаво гармакай. сиёвуш ҳолям бедора. Ман ҳамаша хобону гуфтам хоб раванд ки ҳолям хоб нест. ман ин хона омадам боз. очамшон омадагӣ ҳастанд ҳам бо ва хонада каме дам гирифтаистам. рости гап ман фикр кардам ки пагоҳ садик ҳастад, лекин афсус ки пага садик набудай, пага ҳама ҷо вихатной будай. имрӯз нуҳумон не ки пага ҳам вихатной будай ҳама ҷода ва безеб гӯеб. бораи он ки ман пага нақша доштам ки хонаҳои уборка мекунам. баъд рӯзи сешанбе треза мешум гуфта будам. ва рӯзи чоршанбе пухта шуд. вақти пухту паскунӣ ҳаста ягон чи пухтан дар кор. лекин намедунам, пага бояд ки дута кӯдакати уборка кардам душвора. Нилуфар барои ки фақат кӯча берун мегӯн намедонӣ чӣ кор кунем. хай бо мебинем кани пагоҳ чӣ гап мешавад. яна мехел ози ман ҷуда камтар дуром комментарияҳои хонам. умуман ман видеои партуфтам надуромадам, надидам ки чӣ гап чӣ хел. ана мехел дӯстони азиз. дӯстони азиз, ман ҷуда ман тез хӯрок тайёр кардастам, барои ки аллакай соат 5:30 шудае ва кӯдакон Нилуфар кати ҳамсоя хонада бозӣ кардастанд. Сиёвуш ҷуда истодае, момош рафтан ва намаш чӣ мегӯянд, айқафои момош гиря кард Сиёвуш бо якта чупа-чупс додумша ки хирату хаб шинадам ба мане. момош ҳама хел сару сема биромада рафтан, ҳаво гирифтак бо ранги динагӣ барим борон шараққас назанад гуфта давида гирехта рафтан. нашидан якдам. Сиёвуш манҷа Сиёвуш великда часпидае. соли дига яке хидаш ҳай мекунад, велика Нилуфарда гирифтан, мана 2 солаи меистад, ҳай намекунад. ина бобошкати момош харида буданша, неки ҳай намекунад. ман ҷуда либосҳои так кардастам ва фикрда ки хонаҳои уборка карданда. ҳай кун кани треза шӯида ва трезаҳоя бинан чӣ хел аҳволан. кор бисёр умуман гӯем, лекин хуш нест. кор бисёри хуш нест. ҳам хел хуш бисёр бошад, як рӯзда ҳамаша карда мешӣ. Нилуфар берунда вай дастаи гуле ки инҷода буд вай ман партофтам, барои он ки вай ҳам хел шира доштак. хеле вай пашачаҳай чиам хеле ширинак мегӯн. мана инҷоҳода диден ҳастай ҳоли ҳамаша куштан дар кор. опасни бидян ино. очам гуфтанд ки иноя срочно бироварда парту мусурда. ман гуфтам чӣ ба охи хушрӯ гулого вай шира дорад гуфтанд. мана вай гулода мечаспанд баъд тамом. баъд дорузанӣ вай зани каси тоза намешанд. барои ҳамин ба бировардам партуфтум шуда як даста гула гӯем кӯдакода додам берунда ҳамсояҳода. диден дар ҳақиқат инҷоҳоам хеле пури вай пашача. ай худо ба шукр. ҳозир либосҳои ҷамъ кунам гуфтаистам. камтар хӯрок кардам, макарон ва баъд ҳамҷоҳои ҷамъ кардам майда майда. пагос мехом саҳари барвақт хиста треза шӯям. намедонам чӣ хел соатои 5-6 хиста треза шум хиёлам, то ки баъд агар ки соати 5-6 трезаҳои шӯям баъд вай мешад чӣ мегӯянд. баъд аллакай баъд успед мекунам то обеда хонаҳои палисоз кардаву шуштаву гӯем успед мекунам. агар ки вай кунам пага уборка кунам бо магарем ки пагаи дигаш баъд треза шӯям. ҳайрон ҳастам.
دوستانی عزیز من اینجا همه کارم کردم ужин کردم اینجا خوراکازی خالازیلی موندم و اینجا با چخلی که میبینین با نیلوفر اگه جای گل گرفته آورده کدامی گلش داده گرفته آورده خیلی دارن و خیریت که این به پاشچه یگون چی نداشته خیریت دیدم شه همه جوشه و همین کخنی دم موندم شکی تو که استاد رنگش بیاد شروع کم خود бархатный бордовый هم خیلی استاد همینجا من دور بسیار میپسند که دور تو نماسی ما راستی که بهت بسیار نشان داده هستم دور برای خون من همین هست نماش این دور پاراتامول راستی که هر روز میگم که همین بگاهی روز دا یگان کار نمیکنم حرکت میکنم که همه چیزا بر وقت تیار کنم تا که بگاهی روز میشه کودکو بیرون گیرینولا که همین روز سیاوش به زیق کرده بیرون میبرم گفتم من نمیتونستم و بیرون بروردن برای که خوراک تیار کردن در کار بود و به حد منگوی غم داده خونه بعد شدم کسی алда کدامشه این دادمشه وای دادمشه ایترزت نگاه کرده اون من گویم نه که بیاد وای غم داده فقط کوچه امروز با اچام کودکو سخاری وجود بچوبسم خیلی چیزا آوردم خیلی کودکو چخله همه جای تیت میکنن میخواهم همین ویا گلیمشتن گلیم همین کوخنیا نه که نمیدونم که کجا داشتم اینجا در یگان جا نیست که مثلا گلیمتا برده به حضور شوی همینش بهت بیزیب هسته که نمیتونی مثلا این گلیمه من راستی گپ این گلیمه مثلا پلاسه گویم تنکه و راستی گپ دیلم نمیشد که من اینده کвадратша 6 сумай 7 сумай گویم май химчистка аму гилем шуи دلم نمیشد که من این 50 سومون تیم که تو کی شویانشه برای که من وای گلیمو من وای در حقیقت غفسی خوشرویی خوب هستن و من همین گلیم زال کاریدور این خونه این детские میخوام که پیش از زمستون یک بار химчистка тем полностью что تازه کنند شونه و این گلیمه و باید دیگه گلیم سرخ هسته خانه کودکو دا بلودا پارتگی و هر دوشون یک خیل هستن خیلی تنکه کی وایان نمیخوام اینو خیمچیز دادن میخوام خیلی خودم آب باشد صابون که یک بار شوم شد تازه میشه لیکن جان نیسته هوای میگم که همین حولی باشد اگر چخیل ناز که خواهی میبروی گلیموتا میشوی خود تابستان باشد خود زمستان باشد که خواهی من میبروی به حضور گلیموتا میشوی تازهک همه وقت نه مثلا من نویورا نیز خداد غفصاشا گویم کلونه نیز خداد به حضور میشوی شونه چخلی که خواهی تازهک کرده لیکن افسوس که حولی نیست اتجای گویم ایمو و همین اتجا نیست همین مردمی تاجیک همه همین تابستان شد یگان آدمی نیست که گلیم نشوید و من میگم که همین پیشای همین داماد یگان خیلی جا باشد که مثلا بروری گلیمت شوی نه همه امکانیت دارد که برومده کвадраتی گلیمه مثلا 6 سمی 7 سمی هر سال بروورده تی تو که گلیمت شوید من 5 سومونی وای سال دادگی بدم من این 3 تا گلیمه شدن وای سال همین تابستان بود گویم دادم مویکای وایده و من گویم ماشین شویده لیکن عموما من دا معقول نشد طرزش شدن شد بیزیب شدگی برای من میخوام خیمچیستکا دادیم انا میخیل برای همین حیران میخواهم همین پیش اید شدن لیکن جان نیست اید نفهم فکر کردیم که گجاده شویم چکو کنم شد چخیل شویم شد انا میخیل دوستانی عزیز نمیدونم چیکار کنم میخوام وای گلیمه این کاریدور تابستان شود اگر عموما هم خیلی میخوام که
این گلیم علیش کنم. من این گلیمی که این خانه ده هسته اینجا ده آورده پرتم شه و دیتسک ده یک تا گلیم یک لخت گیرم برای اون که اونجا ده یک تا گلیم هسته و یا چی گویم کالته هسته شه میخوام یک لخت گیرم شو که تو که خیلی که زال ده هسته دیتسک ده هم خیلی گیرم لیکن حالی امکانیت نیست زمستون با نزدیک به زمستون میخوام هم خیلی کردن لیکن میبینیم کنی اگر امکانیت شد حتما نصیب انشالله یک تا گلیم یک لخت میگیرم و این گلیم دیتسک спальня میپرتم و این спальня این باید کوخنی ده و با فکرم این دیتسک اینجا ده نمیشد اگر که شود نقض نشود اگر میچکم نه این спальня با فکرم اینجا ده ماید حکی میکند. أنا خیلی دوستان عزیز خیلی بسیار گپ زدم. من همه وقت فکری کورپاچوهای کنده ششتا نقشه دارم. خیلی آبتیم. آب یا خواب. من اینو خیلی چند بار من کنده شدم با میخواهم کنم شویم شونم. نه که دختر نمیتونم شون نمیدونم که این کورپاچوی چخل میدوخته باشن عموما هم خیلی رنگی ابچنی با فکرم نمیدوزی با دیگه خیلی میدوزیش نمیدونم من چخل دختن در کره خیلی عموما میکنم میشم شونه هر سشه سه های نه چخلی گفتم چند باره که شتگی هستم و باز کورپاچوی که سبز هستن و میخوام پول نیستی کنده عموما علیش کردن و متریالی بولش هم تگرش هم بولش پولیستی میخوام علیش کردم لیکن با فکرم اینو این سال نه یکی نصیب انشالله تا سال دیگه اگر صحت سلامت باشم حتما انشالله میکنم. انا میخیل دوستان عزیز همین کتی ولاگ به آخر رسانیم. من این گلیم خیلی این تابستان شود این گلیم من میشمو جمع میکنم شه برای اون که تابستان کاریدور در کار نیست وای گلیم و من اینجا من این گلیم شدن در کار پیش عید لیکن پیش عید نمیتونم ششته برای همین بعد عید حتما میشم میبینم که وقت شود. من خیلی دوستان عزیز خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین. خیر.